Aikari a matura matiganite maria manyitithanitio ni barabara ya Baricu guthii Mutira dia kaunti-ini ya Kirinyaga marurunganite guteta kurugama kwa waki wa barabara ino kuma mwaka muhituku. Aikari mari na mwihoko wa kuhuthirwo ni mithiire kuona mereirwo ni gwikirwo rami no riu marauga yathukire gukira uria yari mbere. Mahiga maito haha matire barabara turerirwe na rami lakini haina borithi ni cioneta wira wa kuruta andu anduthi maratwira nginya haha ndakarite makirio na nguthia gutwira ndauga nditwira ngoka na kinya kibanga barabara tondu matiga mai ithwe tutiramenda barabara ino nituthinikite muno nie ndi muru thuku kuguru ndathukiirwe barabara ino ndagwithirio ni bikibiki barabara ino itunyamaritie andu matirona gwa kuthiira ngari ni ciathamire barabara ino nacio bikibiki na kugwithia andu. Ihuba cia mahiga nicio itigitwo barabara-ini ino undu uria uratuma ona ngari igiri ikaremwo ni kuhitukana na ikari maracungirirwo guthiururuka kundu kuraihu gwethema githiniko gia barabara ino. Tutwara marigo na ngari cia ng'ombe nginya Baricu ni kumakuagirwo ni ngari tondu barabara ni ciathukire. Barabara tutiravingura tugite no tukavingura ria rami igekiro na niguo turugamitira mugambo mwe tukauga turi ahuthiria barabara ino. Kabwa gitu turatwaraga getuya kuma bakwa kuthi getuya ni bandu bakori biciringi 10 na ndiraribaga magana mathatu nke kubinyererio na binyoguo na ndathuranire. Mitangiko ota ino noyo iri na ahuthiri a barabara ya Kisumu guthie Kakamega gicigo-ini kinini kiria gitigarite gwakwo itura-ini ria Mamboleo. Ahuthiri a barabara ino maugite mitino itwikite undu wa o muthenya kuona ona ndekoragwo na maruri ma kuonania kuria itigarite gwakwo na aria mathenekaga muno ni ageni aria makoragwo makimihuthira rita ria mbere. Tunaomba serikali iweze kutusaidia kwa sababu mara mingi tunapata vumbi na maso wenye wanaishi hapo karibu kwa watoto wadogo. Pikipiki ama ukiendesha gari ni rahisi sana kuanguka the other side, na ndio tunaomba Mheshimiwa Rais ili atukamilishie hii barabara. Sasa mimi naomba leader wote asikiane na president asaidie kutengeneza mambo ya barabara. Waki wa barabara nyingi icigo-ini itiganite cia bururi-ini wambire kurugama na thirikari ya President William Ruto yugite wagi wa mbeca niguo utumite ene kandarathi aingi matiganirie wira no ni thina meregereire guteithura mwaka uyu. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Gathoni Wanjihia.